Evo jedan prikaz šurenje svinje. Ide bakrač sa vrelom vodom i ona se okreće lancima. Dokle god dosegne jednu temperaturu kada počet, odnosno sve dlake otpadaju sa svinje i posle sa zvoncima se tak počet skida ono što ostane. I naravno na kraju fina obrada sa nožem. Evo, pogledajte. To ide. Dobro, sad ja pričam o jednom od načinu kako se sve to govori. Svaki kraj ima svoj način, ali ono što moram da vidim jeste da je voda bila odlična i da je svinja dobro pošurena.